Siyak ni Manong June, siyak met ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? ikultura tayo, Literatura nga Ilocano, babaeng sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FTD, amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami manan karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repeat kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sektis isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni ayat ken biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FTD, amang liwliwaken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, kaaruban ang pangaldaw ti amin, ang pangaldaw, aglalo ka kita manarimaan apong mangaldaw ito ta. And iti mabilang karuba, balong, kung makita dyan kalendaryo, it's the 14th day of June kaya 2020. manarimaan pa lang apo ti panagkukulong tayo, tahampay mo tapong nalpas iti general Community quarantine. Yeah, tatalauna. Medyo Di ba hindi pa umabot sa modified? iso nga ro, dati kumamot enhanced modified, fortified Milk. Ate kumamot na waya tayo kumamot ang taksang kasat ta. Ata naman ti case tayo. Nagsublitan sa manin. And it's a good thing ta, nag-negative mo tan digito nga do nga taga Cagayan. And basit lang ina na po, basit lang ina na makadanon tayo dyan ti modified general community quarantine international airport. Yan kita adulat ta apo ti agaw-awid. Siyempre masapol damit ti agawid ti gijay kapagayam tayo nga kaputi ta abroad. So keep safe everyone. Awan pa lang ti bumisbisong nga sigod or mailiw kay launay. Baybayan nyo pa laang dagita nga iliw. Basta makita yon, gusto na ba lang dijay. No shake hands kada kita kagayam tayo. Kuna na yun pa lang na kuna eh. Kaya kada kayo mayat nga aga po abroad apo liklikan nyo pa lang iti agpaspasyara nga agpalai lang pumalangga pa nga makin naman pa dito. Tapno no bilang man carrier kayo apo ay katang agwarasen. Takunada nga ro dagay do makano apo nga ilili wenno nasyon ket COVID free dan ngam apa dito yan tayo ket haampay lang ng mga to pero bilang well it's lack of discipline I guess isong kadagitay kada kita critical area little bit. No nagka po ka Manila nag-quarantine. Di ka labalayon kang rumwarang nga natanggat taulo. So pa man ano kumangin. Ato nga. So pa nga. Stunan. Takay pa lang. Anyway, 3 oras abot. Hintay pa nagkukuyog manen with lots of Ilocano music. Dito lang nga po siyempre numero 1 nga estasyon. Tinterot Cagayan Valley 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. With yours truly, Idol June Seriales. And Idol John Mark Pastor, operator, cremator. Yan, ken kargador. Ano pwede kita duma? And ML player. ML player. Ngarod karo ba ket asitig manen iti Father's Day so it will be next week every third Sunday of the month of June iti Father's Day. Hamuamot ang mga fathers. It could be the 21. So it's the 21st into next Sunday yan kat birthday mo ni tatay ko, birthday mo ni tatay mo. Birthday dagiti tatay. Tatay Joe, pastor operator. I want June 21 si Tipan nakapatay na. Madi si Kamot. Birthday na actually. Birthday na. So birthday mo tayo di tatay ko June 21 mo lang.
And birthday ni RJ Tambayan. Ni Rhea Gayam. So birthday ni Joseph, ni Bayaw Joseph in 2020, 21 is una ni Rhea, and then in 22 birthday mo di Kamsat Kathy Cabal Salvador Avila Hawaii. Happy birthday, advance happy birthday ka Mahalo. Ngarod, iti may isang pa nag-celebrate mo apo iti Father's Day iti adda kami manan. Ket adda iti search me apo for idol ko ni tatang ko. Daytan. Naglaka lang ulitin ta. So to join ka aruba, simple laeng with your dad's picture when ladawan yung adwa kinitatang mo. Ikanyo lang apot istoryana no apay nga idol yo dagiti tatang yo. Mabalin analiday when naragsak success story. Kaninya man na klase apot ti istorya iti isurat yo. And of course, ikanyo ti material wish yo para kanyi father is yo. Ayan, something like kaya't ko kumabot nga madan isun ti sarukod, yung martilyo ken ragadi, radyo, pala, pwede mga mabalin yung iregalo kinitatayo. Wag lang nga motor Wala, Di mi kaya dayay. hanlang nga expensive abo ang items. So, after your picture, the story, your wish nga maadan ko manitatayo ti something to keep No lang nagluto kasi ay kaldero, pariyo, kasirula. Once again, something to keep from the 4 decade duo. Apo, any material, and then isend nyo lang apo dito yung Facebook Messenger ni Idol June, Idol John Mark, dito mismo apo Facebook page si IFM, and then i-consolidate mi apo, and we will be choosing sa nga pulo nga entry nga mga box. So, and then into Sunday, next Sunday apo, iti panakaibasa na yung mga box. So, iti deadline, it will be on Friday. So, sumura kita tan, papintasin yun, and then Friday, iti deadline na. June 19. Yeah, June 19, and pilyan beten na po iti sponsors tayo na sinuti kayat nga ikan iti gift items, and of course i-feature the jay story na. So that will be our simple celebration of Father's Day on Sunday. So we'll be reading no sinuti mga bak, and of course we'll be giving away no nyamat dagyan ng bakanda nga items. Pero na ipopost mo din yan. Ipopost tayo mo laan siyempre. So that's ibig ko sabihin yung criteria sa Facebook, ipopost mo. I-post to tayo damdama. After reading, i-post to damdama. So, very simple. Dito lang nga po panang i-celebrate tayo iti Daddy's Day, Father's Day into June 21. So, all interested? Basahin nyo po dito post mo dito Facebook, dito yung IFM, and dito yung Facebook pages mo kini John Mark. So, for our first space, balong! Jak manilibak, lugar anak-anak, pagraragsakak, apapapanak, pagdigigusak na palaus aragsak, nalawa kanal, apagbat batukak, no ilumlum ko, daytoy susug ko, naabgad, unegnat, nabanglo. At dami na nga na batuteng nga na nalawa kanal naglawlaw tiledda nalawa kanal labag digdigusap pagpawpawak ng runa no bibigat no itirabi ikat agmamayatak nalawa kanal di pagdiretsuan. Hello, June and MJ. Happy Father's Day. Kunano Sir Fred and Lily. Yeah, it will be on Sunday. Yes. Sir Fred, and of course, advance Happy Father's Day magkang ka. Ag-text sakto, barbaring no, dati maitot mo nga abono ko dagiti tatang nga mga bag. Awa na na. Payo synergy. Amuyo ka di, tipaka sarakan. Nalawa akanal, apag di dinamagan. Dahito iti sekreto, kukwak lang abukbukod. At dapay jay lawag, paset na iti laod. Nalawa akanal, apag digdigusak. Pagpawpawak, ng runa no bigbigat. No iti rabi ikatagmamayatak. Nalawa kanal, di pagdiretsuak.
Nalawa kanal labagdig-tigusak pagpawpawak ng runa no bibigat no itirabi iket agmamayatak nalawa kanal ti pagdiritsuak nalawa kanal ti pagdiritsuak. Okay nga Rod, kuna na dito YouTube live may apo kuna ni Frederick Casamina. Anay bangal daw yung manong June and John Mark. Happy Sunday po mga idol kuna namut Glyza ni Glyza Acopio. And of course, kuna na ni Glyza pa shoutout po sa mga in-laws ko dyan sa Bitabian, San Mariano, Isabela, sa Flores family. Enjoy po sa picnic sa Ilog. Happy birthday kay Diwata. Nako, medyo ingat-ingat ako pag-celebrate nila. Please observe social distancing. Pa-shoutout mga karuba ko naman ni Mario Granada Jr. and ni Marites Espiritu. Good PM po mga idol watching live dito po sa Pangasinan. Request po ng kantang Uray Awan Kan. Thanks po and God bless. Kan ko na naman ni Gloria Badoga. Good afternoon Philippines. Hello world watching from London, UK. Watching everyone. Kuna naman. Si Kamo Balong. Juan Gane, Rayo Dumawa. Hi mga idol June and Balong. John Mark. A blessed Sunday sa atin lahat. Pagrikman kini mamang ko nga taga San Jose Albano. Di na Dumawa Battad. Happy birthday. More birthdays to come. Thanks a lot from Winnipeg, Manitoba, Canada. Yes. And morning watching from GSA from Ronaldin San Pedro. Karama ni Eliza Iniego, madami. Magandang tanghali, yeah. mga idol. Pa-shoutout po sa mama ko, Librada Iniego at sila Papa Rogelio na nagtatanim ngayon sa Maligat. Pa-shoutout din po kay Tito Cardo, Mama. May Mama Sonia, Tita Mary, Dada, Cesar na nakikinig din ngayon sa programa nyo. Pa-shoutout po dito sa Nungnungan Uno at sa mga family Niego, Sawit, De La Cruz, Riñon, Valiete, Kapatbat at pa-request po ng kantang single Yellow Rose. Yes. Nga rin po, tagiti sponsorship for the name that tune. Ay mayat, kahit may po nga pagyamanan. Of course, iti Agri-Component Corporation, dito apo Kawayan, the branches na di ka muna, naglugar nga ba sa Santiago City, Santiago Vizcaya. Ada ba dyan? Vizcaya? Hindi ka mo, baka ipatadar ka dyan. Anyway, for your farm machinery needs, apo, any kind of farm machines, from the basic to the specific nga kung nadadagiti kakadakkel, nga dryers, and etc. Bisita nyo lang kapati Agri-Component Sales Corporation dito Kawayan City. Di ka mo yung address na exact na. But I guess, dito asidig ti GSIS building apo. Right. And of course, iti Pacific Star International Employment Agency mo at nga masarakan ita sangwanan ti Aureda Fatocha dita. Alicia, dito iti branch na apo. Can other parts of the Philippines, the 12 branches na. Of course, iti main branch na, iti main building na katadijay Malate, Manila. Yan, no, kayo ti pumitas ti biyag na, abroad, please see International, Pacific Star International Employment Agency. Of course, our very own SB member, Giovanni Vizcara of Ramon, Isabela, and Mr. and Mrs. Kathy Cabal Salvador. Yan, together with Ron, nalipat ang imbaga. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Of course, ni Mr. and Mrs. Ron and Marivic Sipagan of Boston, Massachusetts. Ngaron, may sabi nga Sonata Balong. Suksuk, taba et talupon. Sumuk susuksuk, tabuog mo akulod. No itibigbigat ay nakadumo. No itirabii, mamat patayo. At balbalay kong alibot na anus no di agdudukot ngem no agdudukot agkatayen tamarurusok sumuk susuksuk taba et talupon sumuk susuksuk tabuok mo
bigat ay nakadumog, no itirabi mamat patayo. Iti babalasang agpaspaseksida, adu amoda tay usarenda, agbadudat nakiting tibaba, nakipet tisiket na, kunam lano akot agpa, parang gay pusong da. Dagiti met babakit agsapin dat suputerina, makadomingo payen, di damit lasuktanen, tanuik katenda, agkikyaw jay batok nga, riripay ti sangka ilyen kaligyan na jay karayan. Sumuk susuksuk, taba et talukpon, sumuk susuksuk, tabuk mo akulot, no itibig bigat ay nakadumog, no itirabi mamat patayo. Met babbaro, kaot tay usoda, kaot da kaot, jay unek ti bulsada, kunam lasik siguro, jay kakautenda, gayam jay kakautenda, jay ulo jay kukwada. Sumuk susuksuk, taba et talupon, sumuk susuksuk, tabuok mo akulot, no itibig bigat ay nakadumog, no itirabi mamat patayo. Ano matatawa po, dagitay greetings. Of course, itultuloy mo di bumasa. Kung anong arod ni Marites Espiritu dito YouTube. Good PM po mga idol watching live po dito sa Pangasinan. Request ko nga po yung kantang Uri Awan Kan. Kung ano tatay nabasa kayo man. Ni Gloria Barroga mo, kung ano dito ay Good Afternoon Philippines. Of course, Mario Granado Jr. Nembag nga aldaw kada kayo aming kaaruba kablaawan man amin nga taga San Luis Rojas Isabela nga madamang nga aging dingeg kaya nagbubuya kanyayo itatanga kanito. Yan, thank you. Kuna naman ni Mark Alvin, yan. Nembag nga aldaw manong June kaya ating di Empericus mo tayo isem wano balasang edhal sa magyaman akta kaaruba. Of course, ni Christopher Vidad, I should say, good afternoon kaaruba pagkit po Ira, Denver, Brian, Jonal, Jake, Joshua, Buyong, kan Mami Suping, San Andres, San Mateo, Isabela. Sikamat ba lang? Pa-shoutout idol sa mga nakaduyan sa Pasingan na sila Metol at Manong Matt. Thank you po mga idol from Erwin Lazaro. Kanaman ni Micah Carian na mga malamyo mga idol kablawak man ti Family Andres and Swanson. Iti Del Pilar Cab. Ano what's this Cab? Kabatuan siguro. Apply man iti Buksit. And hello to Auntie Micaela Zulueta Flora. Yeah. Yeah. Good Sunday. High noon watching from Ichage from Melanie Loria. Oy, Ichage. Ichage. Speaking of Ichage. Anyway, good afternoon mo kiniwa ninong Delmar Bartolome dita Ramon Isabela together with Ninang Lani. Happy Sunday kita kayong adwa. Enjoy the hot summer heat. And good afternoon. And of course, keep safe, Ninang, of course. And hello Brad, June and John. Pa-shoutout naman dito sa Woodcrest Subdivision Tagaran. Kina Kenneth, Virgil, Lizelle, Beth, Tess, and what's this? Blaine. Blaine or Lynn. Mga pamilyang marunggay po kami. Mayat ba may ngasidan data marunggay. Doon na Apo, tikritik sa taga. Sir Juni, shoutout yung man ni Apo kay RJ
Agwan bantay iti kantina jay ang jay tinang kablaaw nanay during iti kawayan San Fermin ko na. Okay, may sapay nga text. Ako nagadum mga dago sa text message. May nagpapa-shoutout dito. Edmund Pastor, pa-shoutout daw. Nag-start siya ng watch party. Shinare niya yung Facebook Live natin. Okay, thank you. Shoutout sa inyo dyan, sa bahay nyo, or kung nasan ka man. Kila Uncle Elmer, Auntie Hurley, Edward. Yes, of course, Idol pakikantama, nadichismo sa Idol, tinang kablaaw, Maria Sanapo, iti Rogus gawain siri, salamat Idol June. May sabay, last. Good PM sir, pa-request man di arak para katagiti Bartag, dito'y nagilyan. Isabela Tano, na Bartag, dan di daamon, di lubong dan. Thanks sir, don't air my number. Kung na ni 3316. Di lang ending na ating basak. And baka nanonood din itong pinsan kong isa, si Kwan. Stanford Estabilio, shoutout dyan sa bahay nyo, kila Kuya Shawi, Auntie Loling, and Uncle Saucy. Alright, rock and roll. Okay nga Rod, ati muna apo nga mga pakiti load, i-text nyo lang nga po ti answer nyo together with your name, age, address, and the title of the song. Dito'y apo 0917 1500361. Nalaka lang po dito nga sonata. So, ulitin may with your age, your name, age, address. I-text lang nga po dito official text line lang nga po ito mabaling nga paganseran. Yan, hello to Auntie Marlia Abat. She's watching. Ayan. Ano di number iti ko pag i-text ang damanan? 0917-1500361. Okay. Ket nalaka lang nga po. Iti... Pinagbayag ka garod. Pero ko nga iba kanyang tatay ka tegor ka nagbayag mo to na pong magpakita de jayan awan samutan. Okay. 200 pesos worth apo ti pangabakan ha. Awanan, di sa mabiro ka nan. Di mabiro ka nan, nagur ka. Ibaga manan, pag-i-text ang tabalong? 0917-1500361. Okay. Ating nga din apo. Apo, awan di lyrics na agar ka. Ato yan. Simple lang nga kanta. Ato yan. Ato yan. Sa text line. You're always on my mind, no matter what the future holds. I know you're there for me. Time is always on my side. And whether it be right or wrong, I know it's got to be. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. Honey, you're mine. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all.
The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. You're always on my mind. My life's complete and satisfied. You're always on my mind. Sige, baka ikaw tawag ito. Okay. Sino nga ito nga pa kita? First 200 pesos. Kita mong balong. Kita akon. Wait. Iti original music apo na ditaket atid dog ti title na. Ado dagi jay nang i-text ita ti kurang. Yeah, we're looking for the original version. Medyo atid dog iti title na. Da, nakita mo balong? Umpay? Awampay. So, bumasak pa lang po katagitay mensahes. Ayan. Pangasi ako, di kayo tumutawag, ano? Supay, tumutawag na. Sikat yung mali dito. Oh, Kung na nga rod ni... okay. Katabi da. Ni Levi Gambalan. Na ibang daw, ti Domingo, kanya yung idol, greet ko mati family Gambalan, dito Villa Pareda. Delphin Albano, lalo the mother ko, and father ko. Miss ko na kayo dito Philippines, watching here in the man, Saudi Arabia, of course, by Levi Gambalan. Ayan, kung ano naman ni Ronel Visaya, pa shoutout naman idol, family Visaya and family Conde. Kung ano naman ni Rodel Cortez. Good afternoon mga idol, kablao man aming nga taga-Apari Cortez. Cortez and Thaddeus family, Rodel Cortez iti Las Vegas. Tuwis ko na po na jay, basod ko kadi. Thank you very much. And of course ni Chris, Jan, and Arian J. Ponayo, Pakibati Ponayo, Enrico Ford family ng San Mateo, Isabela. And Jefferson Bareng, Gret Kuman, iti family Bareng Idol, of course. Kini Jose Jeffrey, Pete, blessed Sunday mga idol pa shoutout po. Ti family Pete, ti Bangkagan Bukay, Abra, nga dingdingig EJ Sirop ti Mangga, Taltalon nga Taltalon nga Idada. All one ni Tatang George, happy birthday. Para bigat Tatang kunkundit man idol. Kulit nyo ha? Sabi mo kayo tatawag ha? Ano Sam? Okay nga Rod? Wala, puro you're always on my mind. Yes, you're always on my mind is mali. Mali. At dati prefix na pa yun. What's Okay, we have a winner. Kaaruba, iti title nga imbaga na dito ay Girl, You're Always on My Mind, which is correct by a 58-year-old from San Manuel, Isabela, Tinangabak. Iti 200 pesos ni Rosalita Abella. Congratulations, Kenka. Yan. So, ulitin mo iti title, iti real title na abo ditang sonata ket Girl, You're Always on My Mind. Ayan. Hanggang tayo, You're Always on My Mind. Kung tayo, You're Always on My Mind is a song by Willie Nelson nga tayo. Maybe I didn't love you. Boss, time on the pass from Queer Pillows Brian of Hawaii. The pass. The pass. The pass. Ano ti the pass ng amok dito? Okay, sa... Ano isira mo man na dyan? The pass, sige man. Kanta mo na dyan the pass, nga magbagam. Sika. Okay, kaya lang, nadano na ito oras abag. Subli kami, kalapasan ti sa magmamano apong palagip.